jadi rindu dari mata kalian mengurangi waktu bersifat dua situ. Berikan jadi rindu dari mata kalian terjadi rindu sifat dua terus.
Dai apung marunung nai rangi subuh wae nang mataku kurung dipilihku nata rogaumu kisi paduan jo kasih gandeng si bamakun rai lain anak tau sogi Iya. Di rumor dia terus Indonesia. Oke. Ya udah kita post. Saya terima. Itu kalau dipanggil serta raja nah sobat tiga tilat itu raja sih ya sampai tak salah sobat ini iya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Fa inna Allah ta'ala halala nikah wa nabiyyihi wa harrama as-sibaa wa wa'ada 'alaihi. Fa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum min nisaa wa thulatha wa ruba' fa in la ta'dilu fa wahidah wa ma malakat aymanukum dzalika adna an la ta'ulu. Fa ya ayyuhal muslimuna al-hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya cerita nih di Wisma ini kode saya dengan bapak langsung saya terima. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Jusman, saya nikahkan dan kawinkan Diko dengan seorang wanita yang bernama Rahmania binti Raja yang diwakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mahar sepetak sawah dibayar tunai karena Allah. Sah. Mana saksi? Salih. Amin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma salli salatan ila jismi rasul rizqan wa salatan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam.
pasengaran utaro aki janji si bawa pasengaran. Janji terodai ugatan limarennu tepa jauh ingat niati macino
sia-sia memang atur disampaikan. Napakah engkau
gatona upigau sabanalano taue 5 tahun ni Andri etakuri Malaysia napaka kalisu rewa mata na ohi
si uhadere riwani botimu idi marenga undangan sepia asamu rilalana undangannya undangan palsumu riula ubacana dek sisan mata pak idi palet melok boting idi palet melok boting Kado ia ubawae dek nana malopo nyawaku melok mareki andri sabab witano tudak boti tonga sanyawamu andri laorialeku malupai manani riwetu tak sisengan idi
lo si disano desi segagama tuju pati rowana lauri asipo jingata. Jana kasih Andri mutuli taka jana tudang ale-alemu nawai melok pulau de nalam nyawaku taroki monolado sabar ka janjiku idina upu bene madosa ka reko leseri. Cepatna jembatan pelabuhan na capa ujung launa maling batasi lautan Malaysia lau sapa di sompamu tanda upodi Andri melok kamaku naiki de nalang nyawaku taroki monrolado sabaeng ka janjiku idina upu bene madosa ka reko leseri. Cepatna jembatan pelabuhan na capa ujung launa maling batasi lautan Malaysia lau sapa di sompamu tandra upogimu Andri melok ka mapun naiki de nalang nyawaku taroki monrolado sabaeng ka janjiku idina upu bene madosa ka reko leseri.
jaga